leisit chunga hin phat khat le thil kidang ta ana so zin ichola achun mihim ga badinga kilom ta zong om zin hi abang khat chu ta san the hoi hilo akilom lo ta zong asoda kit pon hi abang khat chun Thilsoh ji ho hi akilom ji mai tin agyal ziu ve kim khat chun akilom lo be se khat chu su ta zong le ta san di lo zong om da poi hichbang chun ichen naw India khupi hola adinga ga het thei dom metro city New Delhi mana ana so Thusim khat ngai kho moi te alina niawin tu lai hin company thu exile call center hi ha seile jing ve iji call center hi azat atamin jeniju omin scam omin grand sale loan fraud medical technical azat chom adim se jing in hi azat tamdan sei lew han aba kai ati home kit ding phat zo se beilo ding hi hizi chun pantaw hete masang lai hin not is nunga khan hin call center na tunge amanu hi agong thimin asam akilin ango thimin hi sangbe se lo nimbe se lo a figure ti kam hiu hi hichinu hi Delhi city sunga ano min hi aloi agul ho adia mi phata chule miching mi kitu ta khan an hi ama nu hin call center na tongin ama hi achanga rena umham a hi lo le aloi agul to umbom ham ti chu kui machan ane poi hichinu hi akidan na khat chu aloi agul kui man om na in ane po ve hinla ama nu hi aloi te koma khulai lengjong an chi zap jin hi ama koma aloi agul ho kui ma ana pui khapon aloi apai ten khulai ko hung landing hi ti thu asei ji ting lew keizo hung na nge tin andon bu ji ji chun kui machan hoya pansa ham ti he anom poi hiti chun thakhan hin khu anamangin hi ana to namuna hin mi to azat chom na khat chu aloi te hin customer to aki hoti asau pe na minute nga bu asu mangji u hi hinla ama nu hin minute som cheng customer ho pg in abang le anui pu la zin hinla kuiman ima na sei poi om chan akhan chan aki man cha dan midang to aki hit na neu om zin hinla kuiman serious te in anagyal ji pon hi ama chamte in break hi minute som na nga chang akila azin a floor manager hovin complain abol jingon hi hitia hin khu aman ji hin company boss pa hin fire di hin titan a fire god ni ha si le sales ahin mukha khal ji in a hi le a fire thei ki ji po ve hiti chun phat ahin mangin hi le thalun ding kon hin duty chi talovin ahung ta hi chipa chun company nei panjong aloi te ko ma chun ipibuin ani ham inform la abol poitin adong tai in la aloi ten ama nu chan chin chu kichi ta hi om po ve a phone number chu call abol vin hi le not available akiti ji tan om na he jong om po ve company nei pa jong alung kham tan interview anabol pe na ain ko te phone number anapi kha chu hingyal do tai company nei pa hin ai le jinge aji chu sales tampi anamu pi man hi ji chun boss pan family te number chu call bol ta na hi le numai khat hin a hin pik ta na hi numai nun jong hello koi ni him ipidian hin call ham hoya kona ka number nikil aham tin a hin dong ta na hi company nei pan jong na chanun na number ip ye tin adon but tai hichun nupi nu chun koi ham ka chanu amin ipi hiza amel put itabong ham chiphat chun company nei panjong aban chan nupi nu chanu hi na jo si amel put dan ho ki to chanin sei do jing tai
Natongnu hin ipibuin anei ham duty ahung tapon koljong ka koldo thei tapo ve om ne he jong aloi te om pon kalung akham the tai I ham tia in langa chu hung a hi jong le in le sol te jin ama ji a hi ka company khang to ham a hi eti chule alo jong ki top ke cha ka hin that ding a hi ati pi tai hiti chun nupi nu jong thu aban sei be thei talovin akap jing ta na hi boss pan jong ipibuina uma na chuti ka jing ham in sejin ken ki thu pi thei ding ham tin adong ta na hi chu in nupi nun jong ka chanu hi athi na kumsom awal tai tin pawmo helin akap za jing tai hi chun company nei pa jong alung dong the jingin hi tabong chu hi thei ponte athisa chu mihim e ho banga thei ponte hi ho bol jong abol thei chom di loading a hi ati keina chanu to tong khom ka hin athisa lagaw chun hi changsi hi ahung bol lo be ning a hi ati pi tai hi chun nupi nun jong adon bunin na ta san lo le alhan jong hung ben alhan jong tuni ge in hoite in ka su thing jinge na sei bangin aman gampam pot na company na to ding hi alung lut na pen khat na hi ati pi e nupi nun jong asei ben achun hinla alung tup mul so zo lo hi kapunal he jingin a hi delhi chiding achigu jinglai hin ka khowa panin ba chunga hung to do in a hi gohti a hin zu jinglai hin lam ka a alung tup mul so zo lowa bus accident a anamul lim a hi tai tin thasit in akap jing tai iji thu ki sei aza do phan hin bus pu jong ati azan alu abom ti aphajingin sei beding halloween akam kadan tai company nei pa jong ati za to alung gim to thu ki sei ho chu alung aging jing ta na hi le ipi hi le numei nu record ho ga ve nge tin office a chi tai hinla hichinu ko record ho chu khat cha anom ta pon hi anung ama a khol wangin ima mu be the om pon aloi agol zo si record e bet ji le om kit ngalin hi hiti chun lungim te in om lotan aloi agul ato khom pi zo sin jong adat mo un kichat ne in amo om lo tawve hiji chun company boss pan jong Thilsoh ho chu agyal le hoi asa ta lo in a company building a hialin plot 84 Udiyok Vihar phase 4 Gorgona akichon tai akal chu hitabong Thilsoh avela om be ki tapon hi golte ho tunin hu subscriber 40 hinna special I see Thusim chan chu hintin Thusim apana chei chan hin ngai zo si na chungba ki pa thu ke hin sei na hi golte ho lungsi ten Thusim hi ngai na sa na lunga lu na hele share ni hin bol pin Thusim giting ki moto ki dingin na bon chawin mangpha